I Waimarie ahau I Takutipu I Otaki. He taone e manaaki ana, e poipoi ana I te hunga e ako ana I te reo Māori. The reo is just, it's like it's in the air. That's why when I come across people that don't know how to speak te reo, I'm like, what? You live in Otaki? Otaki is a place where you can grow and nurture your kids safely in te ao Māori. I tipu au te mātotorutanga o ngā tikanga me te reo o oku mātua me oku tūpuna. Mō mātou o te kāinga, o te reo Māori he mea o te iara. He taone e manaaki ana, e poipoi ana I te reo Māori, I te hunga e ako ana I te reo Māori. So my kids whakapapa to Tokelau Tonga Māori. They can speak te reo in English and they can speak and understand Tokelau as well as Tongan. I knew that I wanted my children to grow up in their cultures and we're in the perfect place to give them the language and to teach them tikanga. Ka matu I rātou te tāra I te waka tainui, ka whakarite rātou ki te... He taone Māori tēnei, ki au nei, he taone Māori tēnei. Ahua tahi rau rua tekau tauira e hara mai ana I ara ki te ako I te reo Māori. E kaha tonu tātou te iwi Māori ki te ako I tō tātou reo I te tuatahi. He nui ngā whānau Māori ka tuku tonu I o rātou tamariki ki ngā kura auraki. Me tīmata pēr ki o tātou tamariki Māori ki aua kura I te tuatahi. Growing up in kura kaupapa, that it's actually quite special and it's a privilege. Growing our kids within their culture is the most invaluable experience that they'll get. Just putting in an effort goes a long way. You know, kei te pēhea koe, those small things can go a long way in celebrating Te Wiki o Te Reo Māori. Ko tāku pēr ki te hunga e kai ngā kau ana ki te reo Māori, e hiahia ana ki te ako I te reo Māori. Whai whakaaro pēr ki te tāmone o Otaki, whai whakaaro pēr ki tōna momo, hei wāhi poipoi I tō hiahia ki te reo Māori.